Ingabo z'igihugu za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zamenye binyuze mu bitangazamakuru iby'itangazo ryiswe ko ari ukwikura kw'ingabo z'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bazo bo mu mutwe wa AFC M23 mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zawo. Iri tangazo niyo byatekereza gusa rigamije gushuka igitekerezo rusange haba mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga, kandi rikaba ari amayeri agamije gukinisha icyizere cy'abahuza b'Abanyamerika n'Abanyakatari mu rwego rwo kugabanya igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku gihugu gishinjwa ubugizi bwa nabi n'ingabo zacyo zigaruriye ibice bimwe by'igihugu. Iyi mvugo yitwa ko ari ukwikura ntihura na gato n'ukuri kugaragara ku butaka, kandi ikigaragaza uburyarya bugaragara bw'u Rwanda mu kutubahiriza inshingano zabwo hashingiwe ku masezerano y'amahoro ya Washington. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, sosiyete sivile n'abaturage bo muri ako gace bemeje kandi bakomeje kwemeza ko ku butaka nta kwikura nyako kwabaye. Niyo mpamvu ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifuza gukurura attention ya opinion zigaragaza ibi bikurikira nk'ibimenyetso bigaragaza ko nta kwikura nyako kwabaye, kandi ko abarwanyi ba AFC M23 RDF batasubiye mu birindiro byabo bya gisirikare bya mbere nk'uko byari bikwiye rero kuba biri mu byakurikiyeho ukwikura nyakuri. Leur position militaire initiale, ce qui serait la conséquence logique du dit retrait. Hari kuboneka kugaragara kandi gukomeza kw'abarwanyi n'imitwe yitwaje intwaro ya M23 RDF mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zawo. Aba barwanyi baracyari mu duce dutandukanye tw'umujyi, bafashe ibice by'ingenzi by'ubwirinzi kandi bagenzura imihanda imwe n'imwe yinjira n'isohoka mu mujyi. Mu mujyi rwagati wa Uvira hari abasirikare benshi b'u Rwanda bagaragara bambaye imyambaro ya polisi cyangwa imyenda isanzwe ya gisivile, abandi bagaragara ku cyambu cya Kalundu no ku mupaka uhuza RDC n'u Burundi ku ruhande rwa Kongo. Haracyariho rero bariyeri n'aho bacunga umutekano byashyizweho n'iyi mitwe yitwaje intwaro, bikomeje rero kubangamira urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu muri Uvira no mu nkengero zawo. Nta gusimbura kw'ingabo zisanzwe za FARDC kwigeze kubaho, nta hantu na hamwe byagaragaye ko pozisiyo zafashwe n'ingabo za leta cyangwa inzego z'umutekano zaho. Hari iterabwoba ry'amagambo, kwambura abaturage ku ngufu, ihohoterwa, ifungwa rinyuranyije n'amategeko n'ihohoterwa rikabije bikorwa rero ku baturage ba Uvira n'inkengero zaho n'abo mu mutwe wa M23 AFC RDF nk'uko byemezwa n'ubuhamya bwinshi. Hari kandi ibikorwa bya gisirikare bya nijoro muri Uvira no mu nkengero zayo bigaragarira mu ngendo ziteye amakenga n'amarondo yitwaje intwaro yavuzwe mu duce dutandukanye tw'umujyi, bigashimangira rero ko uyu mutwe igihari. La persistance de la présence de ce groupe. La petite troupe qui s'est faite filmer. Itsinda rito ry'abarwanyi ryifotoye rigaragaza ko riri kwikura rigeze gusohoka mu mujyi, ryahise rifata icyerekezo cy'imisozi yo mu misozi yo hagati n'iyo hejuru ya Uvira, aho ryagiye kwihisha buhoro buhoro. Irindi tsinda ryerekeje mu misozi miremire ya Fizi rigamije guhuza imbaraga n'imitwe ya Twirwaneho na Red-Tabara, mu gihe rero irindi tsinda ryagerageje kuzenguruka ibirindiro bya FARDC rinyuze mu misozi ijya i Fizi.
ejo bundi n'ejo hashize ndetse nanone uyu munsi habaye imirwano hagati ya FARDC n'ingabo z'u Rwanda mu majyepfo ya Makobola nko mu birometero 35 mu majyepfo ya Uvira ku muhanda Ugibaraka. Byongeye kandi uwitwa Wingom, umuvugizi w'Ilingoma, umuvugizi wa AFC 23 yemeje ibi mu mashusho yakwirakwije cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho yavuze ati nta na rimwe AFC izava mu mujyi wa Uvira, kuko ntibishoboka kuvuga ko wavuye muri Uvira kandi ugakomeza imirwano muri uwo mujyi no hanze yawo mu ntera irenze kilometero 30. Les combats dans et au-delà de la ville à plus de 30 kilomètres. Ce refus de se retirer d'Uvira, uku kwanga kuva muri Uvira no mu nkengero zawo gushyira abaturage mu kaga gakomeye bakagirwaho n'iterabwoba n'ihohoterwa rikomeje ry'iyi mitwe yitwaje intwaro. Ingabo za RDC zibonye ko itangazo ryo kwikura ari imwe mu ngamba zisanzwe z'u Rwanda rumenyerewe mu mayeri ya gisirikare, amayeri yo kuyobya uburiganya, kwitwaza amayeri yo gutinza uburyarya no kwica ijambo, cyane cyane kutubahiriza amasezerano n'ijambo ryatanzwe. Niyo mpamvu ingabo za RDC zisaba abahuza b'Abanyamerika n'Abanyakatari ndetse n'umuryango mpuzamahanga kutitondera amagambo y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa barwo bo muri AFC 23 biyemeje gukomeza imirwano batubahiriza na gato amasezerano ya Washington n'icyemezo 2773 cy'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les forces armées de la République démocratique. Ingabo za RDC zisaba abanyekongo n'umuryango mpuzamahanga kutagwa mu mutego w'aya magambo y'ibinyoma. Zemeza abaturage ba Uvira n'inkengero zaho ko hari byose biri gukorwa kugira ngo ubutegetsi bwa leta busubizweho kandi abaturage barindwe. De ce coin, elle les exhorte à rester vigilants. Izi ngabo zibasaba gukomeza kuba maso no gutanga amakuru ku nzego zibishinzwe n'inzego z'ubutasi igihe cyose babonye ingendo cyangwa ibikorwa biteye amakenga. Tunakuya tunawaita nyie wote, tunatwala wote kijana mwenye kona 18 ans à 35 ans. Kama uko na 18 ans à 35 ans tunakuita. Naona ndugu wapenzi, mfanye ile kama mwenzenu kule. Ule amekamata decision ya wanaume. Toka mu quartier, toka mu